Još jednom treba reći da je slikanje... Lopta miruje, ali pobjede Crvene zvezde se bez obzira nižu. Ovoga puta marketing služba je napravila nešto potpuno revolucionarno na ovim prostorima. Napravljen je jedan potpuno drugačiji kalendar za 2010. godinu. Direktor marketinga Crvene zvezde Goran Bročić će dati svoj komentar. Ove zaista velike stvari, ne samo za Zvezdu, već i za naš sport. Pa mi kao klub pokušavamo da postavimo evropske standarde u sportskom marketingu u našoj zemlji. Ovaj kalendar je samo nastavak celokupnih naših aktivnosti u proteklom periodu, ta nova energija kluba koja struji kroz kalendar. Crvena zvezda je 2009. godinu završila na prvom mestu u fudbalu, ali i na drugim poljima su ostvarene brojne pobjede. Kako ovih prethodnih 6 meseci izgleda iz ugla marketinške službe Zvezde? Pa naporno smo radili, ceo marketing, ali uključujući upravu kluba, jer je ovo rezultat ne marketinga, nego i igrača na terenu, uprave, svakog pojedinca, ovo je delo svakog pojedinca u klubu. Ono što bih naglasio da će se ovaj kalendar od danas naći u prodavnicama Restar shopovima, kao i na kioscima štampa sistema. Spremaju se i nove akcije marketinške službe Crvene zvezde. Pa nešto smo već najavili. Znači, nama je cilj povratak publike na stadion. Znači, došli smo do nekih 13.000, ne znam tačnu cifru, na domaćem prvenstvu. Naš je cilj da taj broj gledalaca povećavamo, da dovedemo porodicu na stadion, da ljudima pružimo jedan događaj, da kad se igra Zvezdina utakmica, da je taj dan to primarni događaj u planovima naših navijača. To je projekat Moja prva utakmica. Pripremamo projekat članstva, radimo ozbiljno na njemu kako bi bio to dugoročan projekat. Ima još tu par projekata koji se u pripremi.